U Glamočanima kod Srpca porodica Milijašević živi u teškim uslovima. Stevan svaki drugi dan na previjanje vozi suprugu Anđelku koja je u invalidskim kolicima. Sa hladnijim danima prevoz u kolicima će biti nemoguć. Stevan sa svojih 77 godina poslije amputacije prstiju i dijela stopala preuzeo brigu nad 8 godina starijom suprugom. Za sada najveći problem im predstavlja odlazak na previjanje jer nisu u mogućnosti da plate dolazak patronažne sestre. 2,5 kilometara daleko ambulanta i nađa 2,5, to je 5 kilometara. Ja nju vozim. Teško, ne more na noge bez kolica i tako vozim je. Kud god treba i u WC, ne može. Osim zimskih dana koji dolaze, invalidska kolica su već dotrajala. Za nova nemaju sredstava jer žive od 400 maraka Stevanove penzije. Idem u kolica, pa nije ni ta kolica, Bog zna šta, to je staro. Ali gledam kad ću na putu ostati od njih. Pa kako će biti 400 maraka samo koji ja lijek pijem? Evo, viđaj, čekaj. Kruta birokratska pravila onemogućavaju nadležne opštinske institucije da se više angažuju na pomoći Milijaševićima. Poslije objave na društvenim mrežama u pomoć su se uključili predstavnici mjesne zajednice i pojedini odbornici. Obezbijedili su besplatan dolazak patronažne sestre, jednokratnu novčanu pomoć, a u najavi su i nova invalidska kolica. Sa prijateljima iz Linca gdje smo neki dan i naš ansambl je gostovao, upravo smo dogovorili jedna kolica da može ovdje oko kuće, da budu ona kolica da se može lakše i jednostavnije prilagoditi ovom ovdje dijelu. Milijaševići ne traže milostinju, ali bi im svaka pomoć dobro došla. Sada im je poslije obezbijeđenih novih kolica najpotrebnije drvo za ogrjev.